Pozdrav svima ljudi, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da napravite bootabilan flash. Dakle, sve što treba da uradite jeste da odete na ovaj sajt i da skinete program koji se zove Windows USB DVD Download Tool. Link ovog sajta ću vam ostaviti u deskripciji, tako da sada idemo download i sada će se pokrenuti preuzimanje. Ja sam preuzeo taj file i dobit ćete jednu ovakvu instalaciju i sada ćemo nju da upalimo. Sada, nemojte da vas zavara ovdje što piše Windows 7, znači ovaj program je kompatibilan sa Windows XP Service Pack 2, 7, 8 i 10. Tako da nemojte da vas to zavara, zato ćemo ići Next i Install. I Finish. Sada, kada nam se instalirao taj program, ući ćemo u njega i ovdje izabirete ISO file operativnog sistema koji želite da narežete na vaš flash i time da ga napravite bootabilnim. Znači ja ću pronaći, evo ja ću ići Windows 7 i ići ću Open, znači bitno je da taj ISO file kao što vidite i idemo Open. Zatim idemo Next. Sad ovdje izabirete USB ili DVD, ja ću ići USB. I sad ovdje izaberete vaš flash. Sada, ako kliknete na Begin Copying, kao što vidite ovo je step 3, to će se pojaviti step 4 i vama će to učitavati i napraviti bootabilnim flashom. Ja to sada neću raditi iz nekih razloga, nebitno, ali ako kliknete Begin Copying, onda će vam to učitati i napraviti bootabilan flash, to će potrajati 10-15 minuta. I zatim samo idete Finish i već ćete imati bootabilan flash. Tako da, to bi bilo to ljudi moji za ovaj tutorial. Hvala što ste pogledali, ako vam se dopao i ako vam je bio od koristi ostavite like. Ako imate neko pitanje pišite to u komentarima i vidimo se u nekom sljedećem klipu.